I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi The Serbian Gamer i nastavljamo sa našim preživljavanjem. I pozdrav svima ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. E sad idemo u krevetanje. Beži to vajke. Kako sam se lepo naspavala. Mi sad idemo da pravimo našu kuću sa birchom i da ispečemo ovaj pjesak. Marko Gopes, pjesak. Pa stavio sam. Šta radiš to? Šta radiš to? Pa ne ide tako. Ovako će ti ide kuća. Stubovi će biti... Ja znam kako će da bude i tako će i da bude. U kući. Evo, 16. Ne. Ovdje ćemo stavimo stepenike. Znaš šta, ovdje ćemo stavimo stepenike, staklo. I ovdje ću da stavimo. Gdje? Čo? Sad trebamo da dovučemo ovce. Sad treba da dovučemo ovce. Vidiš, pšenica! Ne rasturaj mi, please. Trudim se. Ovdje će bude od vrča i ovdje će bude sve staklo ovako. Biće baš eks. Evo ti drži. Drži se još. Dođi ovdje. Dođi ovdje pored mene. Evo daću ti pola. Dovoljno mi imam ja ovdje već štek. Meni trebaju samo stepenice. Može ovdje isto vrču, ali onaj ovdje može. Stavi. Ovdje gore, pogledaj. A ovdje staklo. Aha, može. Nek bude običan brč samo tako. I stavi da budu svi stubovi. Da. A brate, ovo izgleda na Marko Kofusovu kući. Pa isto ko Marko Kofusova, brate. Iste veličine, brate. Jeste, gledaj. Moj brate Lano napravio profesional kopiju kuće, brate. Skoro da je ista. Evo ovdje imaš krafnu tribu.
Treba mi ovo, vidi, može krov s ledova, malo iznad. Koji slabo? A, može. A! Ja sam gladan. Napravi malo pola stepenice. Manje, tako, Evo ga, ja sam završio stepenice. treba mi pola stepenice ledova. Pola štek. Da, od ovog. Pa ja nemam ništa. I novi svijest. Svijest desno malo. Pa imam ja štek kod sebe. Treba samo daj. Malo. Evo, drži tebi ovo odmah. Daj da ti dam nešto. Čekaj samo da završim. Evo, bacit ću ti tu kuću. Pozdrav na mjesto. Opale pa gajba gledati. Jedi mi. Ne znam što da radim s ovim. Pa kako ćemo 3 bloka vrata da vidi? Kako? Kako treba bloka vrata? Grabio sam jedan blok. A mi daj da mogu prođem cijelo hvala. Što ne možeš? Pa vidim. Što sam uradio se? A, čekaj, pa sam... Ko je? Pa vidiš ovaj djel. Studena. To. Drugi, tako. I sad ćemo staviti... Sad mogu da prođem. A vidjet ću to je... Daj mi malo vrtu. Evo ti pola šteka. Kuće. Vidim jabuke. Žuri. Evo unisam. Imam traktor djelu gdje sebi napravim. Imam tamo još brč luda. Sedite, brč luda. Brč lud je zakon. Brč lud je sve. Brč lud polovno. Jer je najbolje. Evo, imam 60. Hm? Aha. Evo, mi smo skoro završili cijelu kuću. O, brate, što baguje ovako? Čim sam promijenio nešto FPS, samo baga. Postavio sam na 60 kako mi je bilo. Vratno zato što sam povećao ovaj. Na 9. Video settings. Chunks. Samo više ne baga onako. Znaš kako da praviš? Znam. Nemoj onaj blok. A nisam glup. Evo. Blok je mnogo da. A ja sam završio to. Ajde, može kao ovako. Evo ti ja ti treba. Treba mi... Ma stavi ih u čest. Vidimo li sekeru koliko je puno, pazi ovo. Uzmi vidi koliko je puno. Gdje je? Evo malo dole. Pa puno je skroz. Ma baci, evo ti. Napravim je novo. Napravi. Hoću napravim sebi samo sebi. Što baguješ na 1.7? To ne bi trebalo da radi. O, shit. O, čekaj, nisi ja.